Posni rižoto sa komadićima soje na vodi. Sastojci za posni rižoto sa komadićima soje na vodi: 1,5 litar vode, 2 glavice crnog luka, 3 struka mladog crnog luka, 1 krompir, 3 šargarepe, 1 šoljica komadića soje, 3 čena belog luka, 1 šolja pirinča, mleveni biber, mlevena paprika, soj mleveni lan, 1 šoljak kuvanog paradajza, 1 svež paradajz. Posni rižoto sa komadićima soje na vodi se priprema na sledeći način: na tihoj vatri u šerpi zagrejte 1 litar vode. Kad voda provri u šerpu, dodajte 1 glavicu crnog luka i 2 struka mladog crnog luka. Ostavite 20 minuta da se prodinsta. Dok se luk dinsta, u drugoj posudi izmerite pola litra vode. Dodajte 1 glavicu crnog luka, 1 struk mladog crnog luka, 3 čena belog luka, so, biber, alevu papriku i 1 šoljicu komadića soje. Ostavite da odstoji oko 40 minuta. U prodinstani luk dodajte 1 krompir i 3 šargarepe iseckane sitne na kockice. Na laganoj vatri dinstajte oko 20 minuta. U šerpu sa kuvanim povrćem dodajte rehidriranu soju sa sve lukom. Ukoliko tokom kuvanja voda iz šerpe uvri, postepeno joj dolivajte vodu u kojoj je soja bila potopljena. Dodajte 1 šolju pirinča. Nakon 10 minuta zalijte šoljicom kuvanog paradajza. Na kraju dodajte 1 sitno iseckan svež paradajz i pustite da se sa ručkom sjedini nekih 10 minuta. Začine, so, biber, mlevenu papriku i mleveni lan dodajte u količinama po sopstvenom ukusu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.